Bu haftanın en belli ve aktual vakaları. Selamun aleyküm. Siz ile Ayşe Şulakova bugünkü programımızda. 33 sual. Rusiyada devletin tarixında ilk rakamlı eyalini cedvelge alınıvı başlana. Cedvelge alıcı mına böyle olmak gerek. Mavı yelek bütün Rusiya eyalinisini cedvelge alıp yazılı şarf, çanta, planşet ve şasi korçalap vasıtaları. Herkes iştirak etmek gerek. Bütün Rusiya cedvelge alınıvının neticeleri boyunca mühim devlet programmaları amelge geçirilecek. Covid antirekordga yetti. Bir sutkada 500'den ziyade hasta. Şimdiki kunde 4094 yatak yeri var. Bu pek çok. Geçken senege bakkanda çok sayılar. Kırım'da Covid'e karşı nasıl sınırlanuvlar körsetildi? Repatriantlar için de 60'a yakın kvartira. Bundan gayrı mesken satın alınıv programması çalışa. Daha 60'a yakın kvartira ve evinin satın alınması planlaştırıla. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ayder Tipan'ın ekskluzif intervyusu Maxsus Millet telekanalı için. Mektepke efsanevi uçucunun adı. O bu mektepte okudu. Kaçadaki 3. mektepni bitirdi. Cenkte iştirak etti ve kahraman olarak geri kayıttı. Ne için Mamaşay köyündeki 46. sanlı mektepke Sovetler Birliği'nin kahramanı Abdurrahim Reshidov'nun adı verilmeyken. Cevaplar Maxsus levhamızda. Rusiyada devletinin tarixinde birinci keresi eyalini rakami şekilde cedvelge alınıvı başlandı. 33 sual online ve offline formatta. Her bir Rusiyalının millet ve din mensupligine bakmadan mühim olgan vaka. Onun neticeleri boyunca mühim devlet programmaları kabul olunacak. Yani mektep, hastahane, mesken evler ve yanı iş yerleri kayda kurulacağı ve açılacağı belli olacak. Bütün Rusiya tedbirinin hususiyetlerini Leyla İslamova öğrendi. Kağıt yerine vatanda çıkarılgan planşet. Aynı bu aletlerinin cedvelge alıcılar ev ve kvartiralar boylap yürüyecekler. Doğruluk ve işançılık temin etilgen. İlk rahmi cedvelge alıp zemanevi teknologiyalarının kullanıv mühiyazının unikaldır. Cedvelge alıpda 33 sualga cevap vermek gerek olacak. Onların sırasında cins, yaş, millet mensupligi, doğan yer, teller bilgisi, tahsil ballar, keler menbası gibi sualler var. Rusiyanın tarixinde birinci rahimi cedvelge alıp 15 oktyabrdda başlanacak. Anda iştirak etmek için 3 usul var. Birincisi bizge alışkan şekil. Mütehassısını dolandırıcıdan birkaç hususiyet ayırıp tura. Cedvelge alıcı mına böyle olmak gerek. Mavı yelek bütün Rusiya eyalinisini cedvelge alıp yazılı şarf, çanta, planşet ve şasi korçalap vasıtaları. Ama en asası bu adamların şehadetnamesine dikkat ayırmak gerek. Kırımlar oktyabrının 18'inden çok fonksiyonel merkezlerge barıp cedvelge alıvda iştirak edebilecekler. Üçüncü usul boyunca Gosuslugi portalında online şekilde suallerge cevap vermege mümkün olacak. Esas şart hesap yazısı tasdiklangan olmalı. Anketini toldurganda iştirakçı adını ve soyadını yazmasa da ola, çünkü malumatlar Rostat'a isimsiz yollanılacak. Yani iştirak etme esnası bütünlüğü anonim şekilde geçecek. Программа öyle tüzülgen ki sizin tek 20 dakikanız ketebilir. Şimdi Covid sebebinin belli sınırlamalar var. Onun için Gossuslugi saytında şu 33 sualge müstakil şekilde cevap vermeye mümkün olacak. 93 sualge tek Rusiyanın vatandaşları cevap verecek. Vakıtınca yaşaganlar ise 7 sualge cevaplanmak gerekler. Bu sualler sırasında cinsiyet, yaş, vakit yaşagan devleti, mında kelmege maksadı ve devamlığı gibi soyları var. Cedvelge alıpda herkes iştirak etmek gerek. Bu tedbir tek adamlarının miqdarını bilmek için değil. Mesela onun yardımının ana kapitalı belgelenmesi mümkün. Yani imtiyaz ve mesken programmaları yazıla. Cedvelge alıpdan kelgen malumatga ko'ra hakimiyet mesken ve ijtimoiy obyektlerinin quruculuğunu, kommunikatsiya, hastahane, muzey, tahsil muasseslerinin ne kadar kerekligini şekilley bile. Для того, чтобы страна Devletinin inkişaf etmesi için nizam gerek. Biz hepimiz Balaban bir devletinin sakinlerimiz. Ona yardım etmek gerekmiz. Bu devlette ne kadar çok adam kaydolunsa, o kadar çok milli leyhalarının şekillenmesine hisse koşula. Rostat'nın bergen malumatına göre bizim devletimiz nüfus boyunca dünyada 9. yerde tura. Sonki keresi cedvelge alıp 2009 senesi geçirilgen edi. O vakit bu tedbirde 142 milyon adam iştirak etti.
Жетвелге алуға федераль бюджеттен 32 миллиард рубль айрылған. Оларда 14 хадимлерінің машина кетежек, 8 планшет программаларының шекеленмесіне йоланылажақ. Весехаларны тек үзінізге дегілді айле азаларына толдырмаға мүмкін. О арада еркес евде олмаса да жетвелге алу фезнасы 10-15 даққа алажақ. Уже определены. Жетвелге алу бөліклері веуны кечірежек инсанлар енді белі. Бұл эм девлет, эм қырым. Ерлі сакинлер үшін пек мұйым. Жетвелге алу девлетті не қадар әвлі еркек ве қадын онғаныны анламаға ярдым етежек. Ростат бірінші нетежелеріні апрель айында толысыны есе 2022 сененің сонында бережек. Егер бір адам жетвелге алууда іштірак етсе, акимиетке сәкенлерінің аятларының иелешмесіне йөнелетілген қанун ве қарарларını қабул етмеге қолайжа олажақ. Коронавируске қаршы күреш девам еті. Веғаліба біз она ютқузамыз. Қырым хасталар сайысы бойынша девлетімізді лидерлер сырасына кіре. Бір суткада 500-ден зияде хаста. Ковид госпиталері бұйық сүрәтнен тола. Шымды вазиет бойле кергін. Вирусны тоқтатмақ үшін девлетіміз бойынша яны сынырланувлар кірсетіле. Ерді адамларны ашылама кечмеге, мұқязлы тәдбірлерден вазгешмеге, маска тақмаға ве хавсызлық месафені диққатлы олмаға чағыралар. Ковидтен өзіні тек бойле қорчаламаға мүмкін. Ичинізге нефес алыңыз. Доғырланыз, нефесні чықарамыз. Ковидтен сон, илка угренілген шей бұттолу шекілді нефес алмақтыр. Сағлықны еріне кетірмеге нефес гимнастикасы ве еңгіл беден идманлары ярдым еті. Бұны Сергей Затынайченко әнді біле. Шымды о реабилитация кече. Еркешінің ақжигерлері 80%-ға зарарланған еді. Коронавируснен о бір ел әвелсі хаста олып кечті, ләкін оның ақибетлеріні аляда исеті. Лучше привить. Хаста олмақтан яқшысы ашылама кечмектір. Мен меселе ағыр хаста едім. Onun için баллар вакцинация olun. Алексей Сироткин үч hafta ölüm alında еді. Хастаханеден чыққан сон біле чоқ вақыт кислород маскасыз нефес алып оламайды. Она бір әрекет қиын келіп, беден нефесі тұтылайды. Onun için реабилитация кечмек үшін черные воды Джумхри хастаханесіне йоланылды. Мен мында 2-3 күн кечкен сон озымы яқшы дуймаға башладым. Шымды 3-ші қатқа енгіл чықа білем. Палатадаки комшуларым көрінішім яқшы тарапқа денішті деп айталар. Нефесні зорнен алу в баш айлановый тахикардия. Бұ ковидтен сон ен чоқ раз келген ағырлашывлар. Бұ хастаханеде ковидтен евелкет олған аятқа қайтмаға тек яқын вақыттан берлі ярдым етіп башладылар. Юксек севедеки мутихасыслар, нефес идманлары, аппаратлы физиотерапия, ингаляциялар, аэроионтерапия, ту содасы, рухиятчинен иш. Бойле тедавиленмек 2 hafta девам ете. Приятные процедуры. Яқшы процедуралар тази ава, экологик жеттен теміз район. Умыта темізке тедавилеп файда кетережек бір вақыт хаста олманыз. Айны вақытта хастаханеден тыш ерлерде коронавируске қаршы күреш девам ете. Қырым хасталарының сайысы бойынша лидерлер сырасында. Бір суткада хаста олғанларының сайысы 500 адамдан зияде. Госпитализация сүраты тек арта. Шу себептен яны сынырланувлар көрсетілді. Яны қайделер бойынша 65 яшындан бұйық олған ватандашлар үшін жемаат нахлетіндеки имтиязлар декабрінің біріне қадар лягу етілді. Да, бұл категория хадимлеріні дистанцион шекілде çalışmaға yolладылар. Истисна оларақ тек Тибет иштимаи сааларының Вероспотребнадзор идаресінің хадимлері çalışması мүмкін. Эндіден сон іш бережелер егер коллективде 80%-дан аз хадим вакцинация кечмеген олса, олар үшін ПЦР-тестіні күтелемеге мечбур олачақлар. Амма базы шirket ве мөйселерге бойле янылықлар кедер етмей. Мұнда вакцинация иле ерше яқшы. Хадимлер ішке тек sıcakları өлчеген сон yollanıla. Yani o normal seviyede 36,6 derecede olmalı. Bizim restoranımızda çalışkanlar 100% herkes aşılama oldu. Bu vesikalarının de tazdıqlana. Olarının hem musafirler hem nezaretçiler tanışa bile. Ресторан хадима Артем Дубовик өзінің ветрафындаки адамларының сағлығына месулиетли даврана. Бірінші кересі январь айында вакцинация олдым. Екінші кересі бір ай евелсі. Бізде чықыш тедбірлері ола. Бірі оғынде ПЦР тест кечеміз. Оның үшін шей яқшы. Вернадский адына Қырым Федераль университетінің студентлері бүтүлней онлайн оқуына кечтілер. Оқув мөссей үшін бойле шекілді çalışмақ янылық дегіл. Жетвеліні бізге yollaylar. Біз оңа ссылкаларны ерлештіреміз. Сон студент дерс башланған вақыт жетвеліні ача вес ссылка бойынша керек ерге кече.
Февзи Якубов адына КМПУ студентлері есе қарышық оқу форматында қалалар. Біз балалар коридор ве аудиторияларға қаршылашмасын деп эбісі шарайетлеріні яраттық. Балабан қырқа қадар студент олған лекцияларыны біз дистанцион шекілде кечірдік. Шымділік бүтінле дистанцион оқуға кетмеге заруриет yok. Театр ве кинотеатрлерінің іші әвелікісі кебі қала. Залда 50%-дан чоқ серджі отырмамақ керек. Введение новых ограничений. Яңы сынырланувларның пейда олмасы серджілерімізге аксолунмас. Олған сынырланувлар қала, яни берет алғанда месафея отырған вақытта бойле месафеге мұқайт олмақ. Белбетте кассаларда контрактларны азлаштырмақ үшін билетлерні онлайн алмаға тевсие етеміз. Мутихасыслар вакцинация олмаса сынырланувлар пек тесір етмес деген фікірделер. Ашыламаны дорт илячнен, яни гам-ковид-вак, эпивак корона, ковивак ве спутник лайтнен кечмеге мүмкін. Қырменді 700 доза вакцинаны элде етті. Бір регионда стационар ве мобиль ашылама ноқталары чалыша. Коллектив иммунитет пейда олмасы үшін миллиондан зияде адам ашылама кечмелі. Мы готовы. Біз истеклилер не қадар чоқ олса да азырмыз. Вакцинация ноқталарының эпсі чалыша. Вакцинация илячы да чоқ. 200 дозадан зияде. Бір истеклі келіп ашылама ала біле. Язылмасанызда ола, сыранен келіп алмаға мүмкін. Яни ашылама кечмеге истеген әркез ось илячыны алыр. Шымды хасталар үшін ятақлар етірлі. Оларның сайысы 4000-ден зияде. Кечкен сенеге баққанда баяғы чоқ. Умумен Қырым бойынша 31 дане ковид госпитали ве хастаханелер янында бөліклер чалыша. Ади ве қызыл чызгының тегер тарafındaki аят арасында көрінмеген сыныр. Бұл сынырдан тек диққатсыз адамлар кече. Вакцинациянен вақытны жоймамақ кереклігіні кеткен сайын чоқ адам анлай. Олардың арасында қызыл зонаның хасталары да бар. Шымды есе милетлер ара ве конфессиялар ара мунасебетлері мевзусына кечеміз. Репатриантлар топлу яшаған ерлердің абаданлаштырылуы, мади ярдым мескен сатын алынуы квартира невбетта. Бұл ақта Қырым Чумхреті Девлет милетлер ара ишлері бойынша комитетінің рейсі Айдер Типанен лав етіжеміз. Милет телеканалы үшін оның мақсус интервьюсы. Селям алейкум, Айдер Ахтамович. Алейкум салям. Вы часто лично выезжаете в регионы, общаетесь с людьми на местах. Как вы расцениваете сегодняшнюю ситуацию в сфере межнациональных отношений? К сожалению, второй год пандемии, она вносит свои корректировки. Мы не можем много людей приглашать на встречи, чтобы только уберечь их от заболеваний. Приглашаем активы, но там, где население изъявляет желание, они тоже приезжают на встречу. И все эти вопросы, бытовые, социальные вопросы, мы обсуждаем, находим ответы. Если где-то у нас даже не получается сразу ответы, мы консультируемся с отраслевыми ведомствами и обязательно информируем население. Мы же проводим опросы, и в целом более 90% респондентов говорят, что межнациональные, межконфессиональные отношения в Крыму стабильные и хорошие. Большое спасибо населению Крыма, да, которое сохраняет мир и спокойствие. Наша задача в этом содействовать. И одна из самых больших задач – это как сохранению, так и развитию межнациональных и межконфессиональных отношений, которые сегодня присутствуют в Крыму. Если говорить о тех стройках, которые сегодня ведутся в рамках различных программ по обустройству репатриантов, насколько значительные изменения, произошедшие уже в российском Крыму? Электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, дороги. Очень большое внимание уделяется социальной группе. Это строительство дошкольных учреждений, школ. Внимание тоже уделяется строительству жилья. В целом по Крыму сегодня в очереди более 3500, которые стоят, это только реабилитированных. Да? Мы планируем до 2025 года построить около 1600 квартир, сдать в эксплуатацию. В этом году в Симферополе планируем сдать 36-квартирный дом уже в эксплуатацию. И вот ведем сейчас работу. Постараемся, чтобы до конца года уже людей можно было заселить в этот дом. Буквально в начале года второй 36-квартирный дом будет в Симферополе. И так вот во всех регионах. Кроме этого еще работают программы «Выкуп жилья». Тоже вот
вот с 22 года по 25 год мы тоже планируем выкупить около 60 квартир и домов для того, чтобы можно было очередников обеспечить жильем. Большое внимание уделяется выделению земельных участков. Большая работа проведена уже в Симферопольском районе, где более 600 решений уже выдано на получение земельных участков. В Евпатории около 170 решений выдано на получение земельных участков. Также планируется дополнительная работа, еще ведется работа в Симферопольском районе, где мы планируем еще около 400 участков. Это в этом году, на следующий год. И также по городу Симферополю. У нас сейчас нарабатывается, мы работаем вместе с муниципалитетом, Министерством имущественных и земельных отношений о наделении земельных участков. Это Судакский регион и Ялта. Тоже там есть очередники. Мы проговариваем сегодня, ищем пути, как можно наделить людей землей. То есть по всем направлениям сегодня ведутся работы. А какие проблемы еще остаются в местах компактного проживания и как они будут решаться? Есть вопросы по водоотведению, есть вопросы по газификации, по строительству дорог. То есть по всем тем направлениям, которые сегодня в социальной сфере, они еще остаются. Они будут решены по программам, это федерально-целевой основной, который идет финансирование, и по РАИП, это республиканские программы, до 2025 года. Но мы уже прорабатываем с муниципалитетами, не прорабатываем, а уже проработали, мы знаем, где нам нужно дополнительное еще выделение средств для того, чтобы мы могли проводить и дальше обустройство. То есть мы сегодня уже подали свои предложения продлить программу с 2025 по 2030 года. Да, понятно, что хочется все и сразу, не получается так, и поэтому поступательно решаем все те вопросы, которые сегодня есть. Изучая, что сегодня в первую очередь необходимо, мы общаемся с населением, они ставят приоритеты, мы вместе с ними обсуждаем и, естественно, муниципалитеты, и ставим приоритеты для того, чтобы можно было дальше реализовывать те проекты, программы, которые у нас есть. И я сегодня говорил уже о том, что ведем работу с муниципалитетами, с Министерством имущественных земельных отношений, что мы выделяем дополнительные участки под строительство ИЖС. И мы же сразу и этот момент учитываем, что нам необходимо будет строительство там полностью и линии электропередач, и водоснабжение, водоотведение, газификация, строительство дорог, и определяем места сразу под объекты социальной сферы. Такая работа она сегодня ведется. Какие еще государственные программы существуют для поддержки репатриантов, помимо тех, что вы уже перечислили? Сегодня мы частично выплачиваем на завершение строительства. Нам необходимо сегодня закрыть те люди, которые уже подали документы, и дальше уже будем рассматривать вопрос о дальнейшем финансировании в этом программе. Поддержка идет на 50% компенсацию. На первое подключение это электрификация, водоотведение и газоснабжение. Мы сегодня вносим предложение в изменение закон, и если оно будет поддержано, значит и вода тоже будет со следующего года компенсироваться. Также большая поддержка через Дом дружбы народов, где выделяются финансы разным национальным общественным организациям, всем общественным организациям Крыма для сохранения культуры, языков, обычаев. И поддерживаем все эти направления. Какая поддержка сегодня оказывается национально-культурным автономиям? На сегодня есть грантовые поддержки, где наши общественные национальные организации тоже подают свои предложения, свои проекты. Как на республиканском уровне есть, так и на федеральном. И наши национальные организации во всех участвуют. Это то, что касается грантовых поддержек. У нас работает подведомственная организация «Медиацентр имени Гаспринского», где мы тоже выделяются федеральные деньги, республиканские деньги на публикацию газет,
журналов на разных языках Крыма, и в том числе книг, которые сегодня авторы нам предоставляют. В этом году мы планируем издать около 32 книг. До конца года остается буквально 2,5 месяца. Какие главные задачи предстоит решить комитету до января? Главная задача – это освоение всех тех средств, которые у нас выделены через бюджеты всех уровней в этом году. Это по всем направлениям. И уже подготовка к следующему году. Естественно, что бюджет уже сформирован, и нами поданы уже все предложения. Сейчас мы максимально прорабатываем со всеми министерствами, ведомствами для того, чтобы все объекты попали на финансирование, и мы их могли уже реализовывать и на следующий год. Айдар Ахтамович, sağ olunuz за интервью. Sizге de çok sağ olunuz. Аллах разы болсын. Советлер бірлігінің қараманы Финве Улу Ватан жеңкіні кечкен адам. Оның есабында урып түшірілген 18 душман учағы. 200-ден зияды арби учывлар. Сонки еді учывыны о Рейхстагының бомбаламасына бағышлады. Абдурайым Решидов. Буат эбедейен ватанның тарихыне кірсетілген. 20 жылдан берлі Қырым Виақияр жемейчілері оның туған көйіндегі мектепке Евсаневи учуджының адыны бермеге çalışалар. Ләкин нәтижесіз. Тапсилатлы Левхамызда. Туманғави ярамай аваға бақмадан уйкен лейтенант Решидов учақны өз мақсадына қадар еменлікінен алып кетейді. Бұ жеңкиллары хроникасының архив кадрлары. Кинопленкада душман машиналарының бомбардировкасы чықарылған. Совет учағының штурвалы башында Евсаневи учичи Абдурайым Решидов отура. Это уникальный документ. Бұ Абдурайым Решидовның мукафат ішінден алынған уникаль весиха. Автобиография. Оны 44-ші сенесі октябрь 17-сінде өз еленен имзалады. Гвардия полковнига авиаполкның командиры 18 душман учағыны урып тұшырды. 200-ден зияды арби учывлар япты. Сонки едісіні Рейхстаг бинасына доғырлап, оны бомбардировка етті. Он начал с финской войны. О Фин женкінден башлаған еді. Сон есе Улу Ватан женкіне оның бірінші күнлерінден іштирақ етіп башлады. О ава эскадрильясында командалық япты. 1941 сененің ноябрь айында Қырым АССРден бірінші оларақ Совет Бірлігінің қараманы унванына тақдим етілген еді. Абдурайым Решидов Мамашай көйінде дүнияға келді вианда бұйыды. Учывлар ақта балылықтан арз етті еді. Көкте қача авиамектебінің учақларыны көріп, арзусына якынлашмаға қарар алды. 5-ші сыныфтан сон олардың ustaxanелерінде çalıştı. Гражданлық авиация VRB учучылар мектеплерінің мезуны олды. Мана бұл Решидовның Мамашайдағы евлері. Эдая Абдуллаева Абдурайым Решидов доған ве бұйген евінің ресміні көстере. Женктен евел олар комшу еділер. Уфа қолғанда о қараманының кичик қардашларынан ойна еді. Решидов самолеттен келет, алчақтан ұшақ қолын саллай еді. Біздер епміз екшіп қолларыңызын саллай едік. О 20-21 yaşında oğlan еді, біздер балаларымыз. Женктен сон yüksek unvanlı uçucunu bütün Kırım Tatar halkı gibi Kırım'dan sürgün ettiler. Çok yıllar o vatanға kaytıp olamadı. Aynı o zaman milli harekette iştirak etti başladı. Совет Бірлігінің қараманы Абдурайым Решидовның ады Мамашай көйінден женке кеткенлерінің жетвели башындаdır. Улу учуджының адыны Мамашай көйіндегі бір соқақ ташы. Ахметжетте есе о ватанға авдет олған сон яшаған евінде хатыра тақтасы қойылған. Улу қараманымызға көстерілген шаншурет бұ қадар. 20 yıldan beri Ақярлы Тешебез группасы улу ватандашының хатырасыны эбедейлештірмеге тырыша. Ерлі 46-шы санлы мектепке Советлер Бірлігі қараманы Абдурайым Решидовның адыны қоймаға істейлер. Біріншіде бұл мектеп коллективі оны қарарын қабыл етмек керек, олар разылық вермек керек. Ve ondan sonra bu Решидовның несілі kimler yakınları ola, onların razılığı olmak gerek. Ve ondan sonra bu yapılған документтер, müracaatlar көріле екен. Абдурайым Решидовның баллары енді если башлы ве bu işнен оғрашмаға күч ве сабырлары қалмады. Иш шундаки, bu tek bizim halkımız için değil de herkes için hatıra olacak. O anda doğdu, buyudu. Adamlar onu kim olganını bilmek gerekler. Ерлі сәкенлерінің айтқанына көре мектепке Афганистанда елек олған аскер Александр Чуичның адыны қоймаға істейлер. Ләкин бұл адам мында доғмады. Айны вақытта кешкен сене Ақердаки үш мектепке Советлер Бірлігі қараманларының адлары қойылды.
46 санлы мектепке келгенде есе рей бермек меселесі көтерілді. Жематның фікіріні білмек керек oldu. Жесур учуджинын харамани аят yolu yaşlar üçün vatanperverlik ve ana toprağına balaban sevgi nümunesi olacak. Cemiyetçiler böyle fikirde. Biz çok milletli devlette yaşaymiz ve eğer şimdi da adı olmagan mektepke Sovetler Birligi Karamanının adı koyulsa, devletimizde er bir milletke urmet olganının delili olur edi. Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin rektörü bu sual boyunca da çok yurdu. Герой Совет. O Sovetler Birligi'nin kahramanı. Gençlerimiz onun kahramanları akta bilmesi ve hatırlamasına layık olan bir adamdır. Aynı böyle müracaatnen Moskva'daki Naša Pobeda adlı askerlerinin hatırasını ebediyleştirme ve halkara kıdıruf merkezi çıktı. Lakin mektuplerge cevaplar hala da gelmedi. Biz endi Aqyar'nın bu sualını çöze bilecek çeşit idarelerine müracaat etken edik. Lakin ko'rganimiz gibi sual hali daha çözülmedi. At koymak için Okuf müessesinin reberligi Aqyar'nın hakimiyetine vesikalar yollamalı. Bizim malumatımızga göre mektepten böyle vesikalar gelmedi. 46. mektepnin müdiri ise bizge malumat bermege reddetti. Aqyar'nın hakimiyetinde de biz komentari alamadık. Bu hafta böyleydi. Biz ise hadiselerinin nezaretini devam edeceğiz. Millet telekanalında görüşkence.